Tầm buồn mà. Ôi dồi. Lại phần tự lang đo đọc bay tôi được đọc hàng ai có file nó cứ phần tự đọc bay trong này hàng ai có phiếu này phiếu cặp tăng phần tự đọc lại muối thì là có lấy cầm muối và bọc hàng ai có file thì bà ra đồng hồ bà lấy và vài trên từ hàng ai có file và xe ao mặt xăm bay cho nó ai có file vay mà với con tay trên bà đây đồng hồ hình làm tích mà trong sợi ô mình chơi như bằng hồ mình bà trâu đây có một thấy tôi không mặc sạch mình thêm đồng hồ ô bà tèng quay nè lo mưa mình tranh bà tèng trâu mà em đây vay mặt vay đánh ai được nhiều đồng hồ bằng mùi bằng tí đập tục này không cái này chứ đọc ram tuần đọc mùi hồn trên thì hàng Kazakhstan đốt nó bòn lệch muối ôi cho nên do ba lo thế thì hàng ai có kia này hồn lại chọc xong ra đi chân vào hồn phần tự đọc làm muối cho nên đọc muối tên pi cái là co lấy làm muối rồi bọc hàng ai có file của tôi pi crop thành pi crop lên có đứt lốt cục nha mọi người đây cả bậc cột nàyคือบกมันเอาทาคูเตโอ้ดีก็ปีมาครบที่ไรปีกละกอเลยกระมวยบางคนอะไรเป็นตุลางดอลดับกระมวยให้บางคนทางไอวอลไฟอะไรต่อไว้สบายเช่นปีกละกอเลยกระมวยจุดต่อเทียดโจทย์เนาะเลยดอกปากเสียเลยกระปีเลยดอกโยธเนาะให้ก็ลุยมวยโอ้ยมันลุยเจ๊ปากเสียเอาเลยมวยกินเพื่อได้จริงบางคนหุ่นต้นเป็นไงมันลองเลยโคตรสบายบาร์เลยอะไรไปตัวด่างดอมมาเพย์จนมันปีเลยไอ้พอควายจีน่ะนมมกบางคนอะไรสบายก็วายเจนปีแข่งไอ้พอควายจะการบองเลยปรำใบปากเซเอาไอ้สมัดดำเลยปีบางคนพอเทียกลักอจึงจะเชียดมาดูในเลยทำปีบางคนพอเทียกลักอจึงจะเชียดมาดูแต่ลบในพอเขาอย่างกระแกรแต่เช่นประกวดในกลายประเทศลงในกลาเบาเตะหางคุยนี่บางคนด่าเลยบองเลยแปมเมือนทีนบองเลยแปมเมือนทีกอดบานไฟสบายทีมาครอบอะไรสบายลองเทียดโอ้ยมือจะไม่ทีกระเอาเอากอดไฟกินยาปาเฟ่บางคนเลยดอกลองมาเต็มอะไรสบายเจนตีแทงไอ้กอดไฟตีบองกรอเล็กด้วนเอาเฟยบองเลยจำปีนี่ไว้ดักเกี่ยวเลยรอมันเต็มโอ้บองเลยจำปีนี่การมัดบองกอดคือรอมันเต็มนับดักจันร้องอะไรสบายไว้เจนตีเลยจำปีเสียเว้นปีเลยกระมวยบอกทางไอ้กอดไฟให้กระลวยปีบองเลยมวยตอนนี้ไปบานยากระจับอะไรบางคนเราถึงตุเตยแทงไอ้
ពណ៌ស្វាយបន្ទុក22ទៅនឹង15លើស្វាយវាយចេញពីខាងអាយពណ៌ស្វាយពីបងលេខ10បងលេខ3ប៉ាសេឲ្យលេខ10បាំងមិនជាប់ទេឆ្កឹះបងប្អូនវាយពីអាយពណ៌ស្វាយអូយទីបាំងតែយ៉ាងណាគាត់នៅឲ្យយកបានឥឡូវមួយយកបានវិញហើយក៏កែបញ្ចុះចូលសិនអូល្អមែនទែនតែគេសុខស្អាតបងប្អូនតែគេសុខស្អាតពីបងលេខ10ស្មាត់ឆ្វេងលេខ10នេះបងប្អូនហើយបន្ទុកបាន16ហើយឥឡូវស្វាវាយចេញពីបងលេខ3មឿងសារ៉នបងប្អូនវាយទៅនេះទម្លុះបាំងតែម្ដងល្អមែនទែនបន្ទុកឡើង23បាត់ហើយបាទដោយបងប្អូនជាច្រើនពិសេសអ្នកដែលតាមដានឆ្លាញ់វិស័យបាល់ទះធ្លាប់តែឃើញបាល់ទះឈរឥឡូវយើងផ្លែកអារម្មណ៍នាំបងប្អូនមកទស្សនាការប្រកួតបាល់ទះអង្គុយវិញសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទះអង្គុយនេះគឺមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយប៉ុន្តែមិនសូវមានភាពផុសផុលប្រមាណទេបងប្អូនទីច្រើនយើងឃើញការលេងនៅតាមតារាងគឺលេងបាល់ទះឈរបងប្អូនលក្ខណៈស្តង់ដា6ទៅនឹង6ហើយបាល់ទះអង្គុយនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺលេងមានលក្ខណៈស្តង់ដាដូចគ្នាគឺមួយខាង6ដូចគ្នាហើយមានរ៉ូដូសវ៉ាមានរ៉ូស្មាត់អីដូរដូចគ្នាបងប្អូនអូយទៅនេះទៅបានសម្រាប់គេឥឡូវបន្ទុកខាងអាយពណ៌ស្វាយឡើង24បាត់ទៅហើយនៅសល់តែមួយគ្រាប់ទៀតទៅនោះខាងអាយពណ៌ស្វាយអាចនឹងទទួលបានជ័យជំនះឬយ៉ាងណាខណៈដែលបន្ទុក18ទៅនឹង24បាត់ទៅហើយឥឡូវវាយស្វាពីបងលេខ5ស្វាយជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះក្នុងសេតទី1នេះ